Muri Chad umugabo utaravugaga rumwe n'ubutegetsi Yaya Dilojeru yiciwe mu gifatwa nk'igitero cyagabwa ku cyicaro gikuru cy'ishyaka rye kuri uyu wa gatatu. Leta yabitangaje ejo. Chad iritegura amatora mu kwezi kwa gatanu. Ihuriro rikomeye ry'imiryango itegamiye kuri leta muri Senegal ejo kuwa kane ryasabye ko amatora yarindwa. Ryatangaje kandi ko rigiye gufatanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo amatora atazarenza itariki ya 2 y'ukwezi kwa kane atabaye ubwo manda ya Perezida Macky Sall izaba irangiye. Ejo kuwa kane kandi Minisitiri w'Intebe wa Haiti yagiye muri Kenya kuyisaba ko yakohereza abapolisi 1000 mu gihugu cye guhangana n'urugomo rukorwa n'amabandi yaho yayogoje abaturage. Tukiri muri Kenya, abitabiriye inama ya ONU yiga ku kibazo cy'ibidukikije bahamagariye ibikorwa by'ubufatanye bikomeye mu guhangana n'ikibazo cy'imihindagurikire y'igihe n'ibyuka byangiza ikirere. Turangirize ku nkuru y'abatinganyi bo muri Ghana bavuga ko batewe ubwoba nuko uburenganzira bwabo butakubahirizwa nyuma y'uko abadepite batoye itegeko rishobora kubabangamira.